सोमवार थिला जेहेतु श्रावणर सोमवार आज आम पाखे छोट काउड़िया माने अच्छी नार सहित आज शिव मंदिर जाइए पूजा अर्चना करने देखा भिड़ पूरा प्रबल लगी काउरिया मानकर छोट काउरिया भिड़ प्रबल देखिए आपण मैंने
ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଜଣେଇବେ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।